selamat wae jalan. Bani udah kan? Assalamualaikum. Aduh, Gusti gelisna badi kieu. Keluar kita ke penat mah. Ieu kesok ada keluar lagu teu kapungkur. Mana bapana mana bapak? Iya, Aki ya. Bapak ya Randi Wakil. Bapak ada menikah ka Dede Lesti. Ini kasar tenang. Nah, atuh duka kumaha jalan abi teh menikah itu ka Ciwidey. Ieu Kang Unyil, Kang Iwan. Mama bungsu teh ina mah janten sinden ucu. Salaki mah di bumi ngahenen wae nunggu-nunggu panggilan nyinen. Sumuhun pakaian mani kalalotor meureun tas gabajidor teh Kang Unyil. Aduh, nah. Mohon, tapi najan bari kitu atuh mama bungsu teh. Dasar ari jodoh gogoda coba mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek minta diserahkeun tapi na tong aral kawes lain wanita entong sok ngadoja dapu ge gogoda kasusah geus tambah rumah tangga teh payah salaki teu ngarti pandi mah teu mahi ngupahan sorangan bateun papaseaan duriat nu kuat asa ulah basilan Ucu, Kang Unyil, Kang Iwan Bulan. Mama bungsu teh ayeuna mah ngalih kana kulinernya Ucu diajar. Mohon dicalan naon mama. Sumohun icalan goreng ayam panganten anyar, Ras. sop iga talak tilu, Aduh, mohon deh. oncom gondrong, Ras. surabi haneut, mobil butut teh daripada balaba Kang Iong, Bunda Oscar dikaledok mama mah. Ih, Ucu. Gogoda coba mun urang rumah tangga sakapeung sok ludeng. Alhamdulillah ayah mama bungsu tiasa dugi ka kita padumukan Dede Lesti ya Allah. Luar biasa Luar perjalanan. biasa luar biasa pokoknya mah edun pisan cu. Pasti mama mah nyangkina oh ya jalan lancar-lancar saja Leres, ternyata gitu ya. di belok-belok karena di jalannya kayak coran Coran tak janten kadieu janten mama mah seueur belok melpat teh ya. nu dijadwalkan dugi ka dieta setengah 2 dugina jam Mama mah disangki mah nyung kita mama teh jam 11. Soalnya di bumi jam 6 mama. oh dar abdi ge anjing keneh ye madawi teh kami ya dari coran kasih pela Eta mun malam di kan mun kadi mah canggar cenah. Kadi itu mah wayahna we cenah ki daripada uih deui nya ya nya. Saya abdi mah alhamdulillah mama mah dugi tepang sareng Dede Lesti sareng Dedi Bebe sareng ayah kami na ayah teh mah mudah-mudahan sih sehat. Amin, amin, amin. Aya mah panginten dakat ngalina cekat insyaallah mudah-mudahan saterusna sehatnya. Aya rezeki nu datos kantonan kitu nya alhamdulillah. alhamdulillah aya Alhamdulillah kantung sehatna aya sebelawan. Mama mangiring soalnya kan abdi mama mah ningali dedenya di awal mengikuti teras. Aduh dia macing teh aya teu nyangki tempatna ieu mah berlian di nu di dalam lumpur. Berlian di dalam lumpur. Cing. Ya. Bukan aya pengen mama. Berlian di dalam lumpur dede mau kan Iya, sok tuh, mama ada aya pengen rumah dulu. Ih, mama, iya, mama. saya minantu. Sok atuh batal. Alhamdulillah minantu. Aduh, mereka di Bandung. Di Bandung dia di Padalarang. Itu dasar. Kang Dadan. Wayang. Siapa tutur sareng mama? Aturun mamanya. Oh, sami-sami ucap. Alhamdulillah ya manyaan anu tidak disangka-sangka gitunya mama tiasa tepangnya ya gini mbak ya kade mun aya gaduh mah mama Insyaallah. tepang gitu. Alhamdulillah. Terus kami aya acara di Bandung insyaallah Pak di Ya, kabaran. mohon amin mudah-mudahan. Janten mama teh reueus gitunya seorang dede teh gitunya seniman dangdut tapi tiasa nyinden tah mama kan reueus teh eta. Da ari penyanyi dangdut mah seueur aya nya tapi anu nyinden kan jarang mama bisa terus gitu mama teh. Kapan ku abdi mah diajarkeun lagi pokok nama komunitas terjun ke seni pembawaan. Awe terutama sudah ada orang-orang Orang Sunda. Sunda mohon gitu. Janten dede mah sae di awal heula katingalin aku mah tina Sundaannya. Dangdut Sunda sapeus mama sudah gitu Pokoknya janten. mah naon ya Dayang tugas bolos sidah sami. naon Nah, janten sagala entos tiasa
kanu Sunda mah kaditu kadina teh lebet gitu ya. Alhamdulillah dede ditingali cek mamahnya ku aya nama asa moal aya anu hapunten bakat ku mamah Agul kitu nya jadi indung. Jadi indung seni da mama mah dipisep ku sadayana nya ya nya. Da janten ningali gaduh dede teh ari penyanyi dangdut mah seueur, ari ieu mah penyanyi dangdut biasa nyinden teh dede sing saterasna Jayat, sing saterasna naon teh sarehat selalu rumah tanggina sakinah mawaddah warohmahnya. Mudah-mudahan dipayunkeun cocobinya ya nya si kapayunna mah sing sae-sae lah kanu sararayana kantun raosna gitu. Atuh ayana sing sehat saterasna nya mamahna sing sarehat. Katingalina ku mamahna ayah mah dede mah dina seni teh teu katingali sok kitu nya luhur teh aya teh bawaan ayah mah tiasa ngedidikna gitu kan anu sanes kayak sok benten tes nasional kan dede mah. Kitu benten janten alhamdulillah. Rek disulam suka cinta kembang asih, rek diangkir ku renda birahi, rek dipajang dina gapura kaheman, gerimplengan sangkan teu laluitan, rek dirurum berang peting dipieling, dipireus ku kadede anu memeh, sutra kayas nu pinuh sulaman cinta, nu ligar dina harepan sing tina kanan ihaucu di langit bintang baranan lir bulan ayang-ayangan bulan semu ngecek seri bintang semu ngeri cepan cinta lir ombak lautan gumuruh Soalnya dede mah kecil aja sama telepon kecil. Mama gitu dari kecil terus mama udah punya ibu penyanyi sih mudah-mudahan si dede di siap. Mana mama teh ada bener. Mana om Ini hayang ngarapak yeuna. Hayang ngarapak yeuna, Pak. Hayang panyu, Pak. kesangan terus poli Ah, seneng gitu ya. mama senang olahraga segala Mama teh sok dikitu we, dede teh. Dede, ya. Kamu nyarios kan gitu, dan sok seneng gitu. Tadi mah nenek Nenek maksudnya ikut ke nenek ke itu ada teman itu cina nenek ya nenek pintar sih ayah suka nacing tanya udah dena disuntik pintar ya neng vitamin pintar biasa mah ada biasa iya wes sama depan wes surat yesus depan otak dari mana nyecek segi mbak Inu anak ajaib bener ini ajaib nyanyi nete tuh selalu sekedik Halo. sering enggak sering bagus ah wae. itu salam baktos Hai Ucu iya Ucu iha Ucu hatur nuhun oh nya iha iha Ucu mama bungsu mah ya pokoknya legend lah udah nggak ada tandingannya sehat pokoknya harus panjang umur insya Allah terus biar bisa menghibur kita semua para pecinta lagu-lagu Sunda Amin. sehat mama Atur nuhun. sami naonnya
Di kampungnya Kampung Pamayanan, Desa Pamayanan. Kapung kulo teh mama teh kantos manggung Cibeber mana tah? Cibeber Cianjur kota. Oh teteh Masih ke sekolah kota bener, kene. tapi da kieu jalan teh hampir kieu ya. Mau panginten ka Lebet deui panginten. Cibeber kota ka Lebet kota. Tuh di Cibeber ka dieu teh 2 jam setengah deui pami supir ti dieu mah. 2 jam setengahnya kantos mama teh hari teh menuju zaman wayang golek ya. Ayam sana sejak ipungan. Si ayam murang kali kene da mama ge masih kene. Hari abi mah tuh mama nyanyi kata tolak eneng talak tilu. Tilu teh. Terus kacang asin, harapal. Anu kene pisan ayah mana pecok podong. Majeuna bader. Tapi hari tas nikah teh ayah teh mama menuju ka luar album eta. Eta can abi murang kali. Nah tahun Si ayah mah da pering kelahiran tahun sabaraha sareng si mama tahun kene pisan. genep salapan. Abi tahun 82 sok nonton mamah di TPRI itu sareng Asep Taruna. Dugi ka dieu nya ya. Ente abi mah di ditu nuju di Bandung, Oh, baca di kantor. Bandung. Sok nonton ya. Aduh, tami sok lucu gumujeng mah kitu we DDL teh. Gumujeng. Aduh. Dede kasep sini. Min mana min? Pada rencana. Oh, ini ya min pinter. Mana ini Aki mana Aki? Aki mana Aki? Oh, nyebatna Aki kaya. Aki kita orang Sunda abi. Ya. Aki Oni. Ini Min ya, nenek lincah. Nenek Nelly, lincah. Nelly. Nenek yang suka gini. Ya. Iya, apa? Palingnya lucu, di palingnya pintar nu anak ya. Menyanakan gambarna itu pintar pisan. Bagus. Bunda mana Bunda? Bunda mana Lagi Bunda? poli. Bundanya boleh ada ya. Nggak ada ya? Si ganteng kalem. Nggak ada ya? Iya. Nggak ada ya? Ganteng kalem. Iya. Dan mama mengikuti terus mun dede ieu teh cek gitu. Ki orok aya mau ningali ieu teh lucu nih. Dede kasep orang mana ya? Mana Dede? Dede ganteng orang mana ya? Dede wes awas ke nenek kata. Nin nenek bilang ya Nin. Mana nih? Ini mah nenek ya? Nin mana nih? Ah, Nenek. Mana? Nenek. Nenek. kalau ini siapa ini? Itu siapa? Aki. Oh, Aki. Aki. Udah punya gigi ya, udah punya gigi. Mana giginya? Mana giginya lihat tuh. Mana manyunnya? Kan ke bunda suka dibilang suruh manyun sama mamah ya, bundanya siapa kan? Iya. 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 Kalau nyanyi gimana? Nyanyi suruh nyanyi. Nyanyi, suruh papa gimana nyanyinya? Tuh, ya benar berarti sami pak. Sini dede, dede sayang, la 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 la. Sok, bisa gak? La 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 la. La 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 la. Sok, la 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 la. Hebat, hebat. Tapi abang darah seninya terus pinter lalala mah cara ke ayah nanti dia nantinya tuh papa lalala Sini sama Aki sini naik sini. itu nama hijinya mama mau putih suur itu anu kadang kelahiran nya nenek Nenek mana nenek? nanti main ke rumah nenek ya di situ mah banyak temen mama pas genep Sumedang. Sumedang di situ raja cakep jati gede mah namun mama yang kenal jati wanan jati gede sarang ayah haji itu nah kalau kang mama kita pun ayah itu Hah? anu pada pamit tapi alhamdulillah karena terus ditepangkan dicekap sakit banyak iya ucu dah Yuk, assalamualaikum Ucu. Iya, Ucu. Mudah-mudahan kita tepang deh di sana. Insya Allah. Terus tepangannya, penasarannya nih. Yuk, assalamualaikum.